Ya, ubeka yini wena la? Angithi ngikutshela kahle ngathi ngifuna ufunda ndla ngasekhaya. Sokwenzele kanje ungaphinde ubeke umcondo wakho la yangizwa and futhi ungaphinde ungifonele sezwani. Siyonde kanje bafowethu intombi yami lena awe siyonde kanje awubakangela zulenu wawungona intombi yami awubakangela zulenu wawungona intombi yami ayisenawa mahips saphele no biche awusenawa mahips Sapele no biche bafowethu intombi yami lena awe siyonde kanje Masala kakila iso hadunyaka ngano nje kupha phansi wala into wathi ufuna ukuza ukuzingolo ngithi kusha mina umfoka mkhisi mathathi into phansi wasabela kusole isimo lede kitchen zimkhozo wamfeselekisi ngizodala ofekwa ngehambela ngithi yathi kwangani neshimo nokwazi ngoshela mafendo ngimfeni xa isole libekisi ngithi sheni kodwa ngani ube nokhunya ya ngithi sidale kahle thina bamkhisi uma sikwenda isipho ofisi ithatha samba nayo sale khona sale kitchen athe ithule ubaze kuthiwa sengithebe usibani uthini umalayisi Siyonde kanje bafowethu intombi yami lena awe siyonde kanje awubakangela zulenu wawungona intombi yami awubakangela zulenu wawungona intombi yami ayisenawa mahips saphele no biche awusenawa mahips Sapele no biche bafowethu intombi yami lena awe siyonde kanje Come on, let it come down.